Haupra. Haupra. Nak tu kalian ngomong slow ha. Haupra. Oh, kublai. Wala kalau ngapren jong kajingdum. Andre kasur ka jong pi ka pi ai. Ka ai ka jing sai kita not sin ki jong. Kublai subon. Ai mo yo blai try kan rat uba pelak yang apa yang hilang kat ni kena kejan met mengenai lum sipor naga benta kali ke tau ba jong ke jing sikri ni keri bekerja dari kum ke parti akadur jong kene ke jingalang panta ai kublai ya I songknor jong kene ke jingalang ibang asuto ilei we ni khot jangka executive committee jong usno ibang penyiaran ji ya kene ke program daru pasdang rengkat dan bat ki kentin yang soha jong ki kublai sibon ba ai kublai ya iba prosper dan keciang iba tang sudah ai ke jingkran mentan ide treasurer jong ke parti we ni nongseng jong ke parti iba julai keleng-keleng ban ya ai ke jing sekri apreng jong di pat kari ke jong ilang bagi jingalang berkuai kuai pat kecingnya kendolang ban don ringkat pat ngi ke kopor bagi ai ke jingkran ke ba ai men sim sibon nak ke benta jong ni ai kublai sai sen pat ya iba asan lang iba dalong u MDC candidate jong ka election MDC ka baladep wala imsyem poi sa katong Henry nang ni na po maulong ilakur ya kanam jong ka jingjong dena kata kaliang ni ai kublai ya piba congratulations epi bar gamut banong epi tangkat ni ba katu ka jingjok ko pilayo manakane kalong ka ba ai min sin ni kum ka parti bat ne sin nagabenta jong hiru simet Andai ka bangamot kanong kalong ba kabak hamha kandang up ng nesakma. The best is yet to come. Dikata kadai ka bangi community na kaliang jong pigidong songsnong banang ay ni kajing kersam ay kublay ba marbut dekar kalong presiden jong ka youth wing betul rengkat bat ngi ha kadai kajing lang barok sisngi ba kajing sipri kajong ilang ba jong ka youth wing ba ko jong ka party katalong kajing kerkui kibabon ba kikun samla imat kijura kibangin nyara kum ke parti midon ya ikong Esmeralda Syabong dan Taina ko sora ibay don rengkat nan bagi kali kapor bang ay kajing persani ke parti ba don rengkat bagi ne kuwi kapor kuwi pat itan kuwi ki nong tray jo ke parti hangni kam daklet ya iba Joshua Wardri balong chairman jong ka ad hoc committee hangni po Asela constituency la pensai karbamon don rengkat bagi hangni secretary jong ka committee ban pentelun ni kam juga parti berkiwai-kiwai pat kinongkit kam juga parti iba kum ka parti ngila bensyat afi kelengkor ban peniak seprangnya ka kam ile le sutam ban lum ban langkat ne kam tam e fi kinong kersan te kejing kulai songu kale si baro kinong kersan juga parti nama habangay yang hande ngayeng om tang kemudian simet andre ngayeng kum unong IT juga parti spokesperson juga parti kena mengatakan na kalian tunga como spokesperson on behalf of the party na ay kajing ay kublay iping ay kakruwa kakakul perdo iping kisnong kataw kinong kersan jo ka party wat kibam semla kersan yang iru kum ka party bapinang ay sisu kajing kersan hidipor ibarangwan kajing kublay kabakam terpanggalek say sirrar jo kane ka sirrship maulong sirrship ibala ay ya kane ka commission kabakrapang bagin pelong ikane ka jalan kane ka jamit wala imsimla per peringkat bangi hangni andang isoto baka support ka jong higa pila ayang kajing kersan dan ka jong na kabenta jongi kum ka parti kana pelong ya kene kajingan ka bujot kasajisin kublay yapi baro te kene ka por kalanang ya tingin ng ban kran sibon ke kiba thamai na marbala de kran mentan argot kini kinong kran sakmat te ngaru ngam don ke kiba thamai ban kran re tang ban su ban biang nani ban su penken mau biang ya kiba ladek keren sakma kemudian kong kapangasmong tunat bandon hagani kisnong galong bakani kasnong maulong kadai kasnong kabaruspa perlu kengal itu kana sa panggani kisnong maulong wong kati kasnong kadai kasnong kabaruspa ngong balay ba piyong kabaruspa piyo ise ya kaspa di brio piyo iya kabang account juki piyo iya kasunduk juki dan pisah kanu muang ngam yu dan bakani kisnong kabadap da kapisah dengan lah kami nanti bani ipisah, lalu menemah sundung itu ngelapen ngong don kepisah cenai satai ngelapen ha. Dan radio perlu dengan uang pindah lagi apa maulong, kada kepisah sudah uang pindah ya po sudah ko pinyo halor kepisah, pindah kemiat sebenarnya lu dapat kepisah. Ngala bakal biak kan hak kotak tengkah hali do pi berak lagi. Dimenta dalam koi hangi ngasutu sisya.
Bagani ke senong kadai ke badap ke jingkar ku ke jong blay. Apa pihak yang kini ke senong pihak hati natural resources. Udon umausun hane. Kidon ki natural resources hane. Kibang asnoto kadai ke jingkar ku ke bakra ke jong blay. Sisa pedali ke jerong. Don kini ki kuai ki sok ke jong pi. Kini kadai ke jingkar ku ke jong blay. Dengan senongo sibun bandon pedeng jong pi. Kibriu senong kabau blay lah kerku. Tambah. Haga jingi jonga haga jing pek perman jonga ha ini klip mat iba kindiat nga siem bar nga yung iya gani baka spa ka ba shisha baka ba krautam mapok maulong kamday ki natural resources kamday kini ki so ki pai ki kuai ki bengya chung na ki bri jongi hanray ka spa ka ba shisha kadai ki ideals ka ba pipiyeng ki nongrim ki ba pipiyeng ka jingkut ka jingsuba ka sensha ka khadar haga snong haga kau kata kadai ka spa ka ba korotam ka ba pi kum ka snong pidon ka ba sotona kanong i kata kalong ba nagani ka snong ka senchar ka ba yeng na ka banta ka khut ka suba ka senchar ka khadar ka ba yeng na ka banta ka ba misya silyang kala jok bar kala yo jaka ha bidolo jopi ka mut ba ka nongrim ka bangi kum parti yeng kaya bersiam ba ka nongrim ka ba pi kum ka snong pidon kulai siboni ka jingkersan jopi ba pila ai le ba jong ka MP election Kublai sibon leng ba ka jingkersan jopi ha ka MDC election ka ba ke hande jarla ka taro kampat biang tarawi ha banuan biang ni ndai bangi ong bakat tu ki buat pila ai ni art patam kampat biang kidan ki waipan ki bampat su tu ikan rim ke jongi ki khot ni were piru sobha ai ke jingkersan ka ba pura bangin yo ban nang jok khamha nang ni sakma ngide ben yo ya ka absolute majority nang ni national maulong banang ni yang peni ya kan nonguna bahagi than baki dongriwa don ke sinong kabala ay ya ka jingkersan ka ba teli bat ka ba pura naga banta ka sensya kadar ka ba kul ka ba suba anong bitang si kintin laraga ni ka sensya kadar ka ba yeng ha ka nongrim jo ka jingkut ka bangikran mangi ka clean politics laraga ni ka sensya kadar ka ba kum ka ni ka khlem no kamdai su tang udak mensau ya ka jagan riu kadai ka jing mensau ka ba syarkai lada kani ka jing sensar ka ba yeng ha ka ba khut ka ba suba ka ba lat na ka bamsat na ka bampong lada ka ba kum kani kam yeng su agi sinong dikhaw di jongi kata kadai ka jing mensau ka ba syarkai ya ka jagan riu kamdai su tang udak mensau kandai ka injury ka ba syarkai kandai ka disaster ka ba syarkai ya ka jagan riu jongi karena kata tahu na kalian jing parti yen halo kadai ka nongrim so kumen gidan ka confidence paniyan ka po maulong namar ka ay kanong rin kabangi niyang bapi lapan isa ni lembaga ni jingkersan jopi kaya tali kaya bersiam lang tinggi so kemen sibone nagabanta jo bata te kani kesenong ka karteng kesenong maulong te kani seriem bar kesenong jonga namar nga kesenong jonga ka sedang rumah namar kesenong jonga ka dai mau jorong kama su compare lihat ko mau jorong ko burir ko ko ta maulong bat mau jorong layajang Teka mo jorong na try piya lang tilang tayo na damiya mo jorong tumpoy smolong na poy na sama niya na suy kila am dan leki weki root dan ray kalanti ke binya ya hi kadai gane ka highway nang tayo na silong le baka mo jorong tengal na he nga san hang to teka so tamna kanwan ha kale kesnong te kane kesnong dong pi baka snong dongi kidan bon kinya seriem te kidan bon kinya ferro teka way kinya fer kalong gani Bakatay ka silong gadungi pini ba uding kse ulong ha. Uding kse ulong ha sa silong gadungi. Piong kse kasi piong kse bilat na ulong bahasa tay. Tisani dengan ba kami iyo uding kse tu ulong numlong. Ulong numlong lutung uding kse sinangangampi. Tabatang kali gaway ka mga mo pinatuloy pi kalong gani. Udon uy prolog nga na gidagidong riwa. Uday ubri ubait bahay uding kse. Uyak bit gidagidong kse. Ukwa apalat bantong uding kse. Tulah sim yu ta kon rai ngala ai yu ngom sim ra thong ha snong gadong pi te han rei ka basusi ka long ba uniu ding se umuthong sim long satia ula ai yu ula ai sbo yu ula pen biang na dong sedang gi dong kam ta dik se han rei ki snamur kaju ar snamur kaju lai snamur kaju au snamur kaju ha ka ba khalu uhiak ta pho tinga peni ka peni ba kani kamariang sani kami ada ya dik se umla bandian utau dikse tegaju rumanga nga itenak ikini giding kuai hindre banganara asin simudurong udung kuai tangtung patung ulayak oi muna belum di kuai tete
Dah syupuk juga dah saya ulak penlong. Unsumi lah kami Islam ke ribu so aku ai sompat. Mak so. Melong nama mereka ka climate kami ada kami kamarian kami ada kamdon kata ka conducive atmosphere na kabentau ding kuai setay jadi ding se sare. Nama tada udem lah kan ni. Parari ka pangamot bandring jingmut ni kalong tangkat ni. Larapi kwa banyo i ya ki se bila haga jai beneri jongi. Larapi kwa banyo i ya ki deng bila haga jai beneri jongi kum bakaran usul kam. Pikwa banyo i ya ki nongelam kum iba arden. Pikwa banyo i ya ki nongelam kum ilet Dr. Ricky eje sengkon bar ki waipat ki bangi ngelasai. Don kam ya ka conducive atmosphere. Don kam ya ka jinge trelang du upai ba ban ailat ya kami ke nongrim bahkan suti hati senong hati tahu ki jongi. Namar kum bakalong mentah hakene keri ke jongi manu balak panlong nong yalam manu balak panlong politician manu balak panlong kita ki nong nikmat ki balak panlong ki nong nikmat datang ki badon dia ka pisah pada ka tengka ke babun banyo tiket lagi lagi ke parti keli ubriu ke lo keluar bidong. Datang ki kror pati ki balak banyak election, datang ki kror pati ki balong kita kinong mikmat, kabahak hadu i bakilong tang kinong mikpo jong nora jong. Kila pikwa banyo i ki statement ki basisha. Lara pikwa banyo i ki nongyalam ki badon sisha ka jingkit kele ki batebre ki bateblai ki bakloy ban len ki badai na ka ban pagajak banriu. Pidan kam banyak trelang ban ailat. Warak ya kata ka conducive atmosphere daga bapia trelang ban ailat ya ka voice of the people party ba kanyo sotiet aki senong githal ko jopi hang ne ko molong kala tang sotiet ten rei la pinang asu ya ke tersan ngin sala ban sei ya kita ki nongilam ki besica naga benta keri bat kejak berdiri begini kata kadai ka bangi kwa menora apden jopi kum pinong song Pangikwa menora api kum kinong tebut. Nama ni api ki pai ngim da yu tang kum kinong tebut. Kini ki parti nene ya kini kinong tebut ki pai kum ki customer. Kini ya ka por election ki yu ki pai kum ki customer ki rhi ya ki smile ya ki penbet ya ki kro ya ki. Nama ba ki customer. Long tik kum pilih ya kedukan dung harkaya. Tang kedukan parung kasyawat he. Jadi kamu juga kalau tu unik customer ulawan udah potensial customer juga. Ay tasya terus ukuai berkhar bangkuai le dong ukuai le ukuai. Namar boleh penbiak customer. Jadi ni kita parti kita kita nak kumki customer. Ngimpai kita kumki customer. Ngimpai kita kumki nong tebut. Ngimpai kita kumki parari. Ngimpai kita kumki nongkit kali. Ki stakeholder jong kesen syarka kanar. Ngim semua hang ni ban ay kata kating alap election. Ada tang manusia lap election. Niwan hang ne man IP ke jing hikai. Ban pensyai ke ai ke bangi yang ya ke jing kemu ke bangi don. Bala rapi bila soto ya kata song hapi bapin ai ya kata. Kata kedai ke bangi niwan hang ne ke parti. Mdai ban penbe ya pi, mdai ban pro ya pi, mdai ban penbor ya pi. Ni pentip sapi ya kanong rem ke bangi don. Ni penbena sapi ki program ke bangi don. Bat de halor kata bapi PI ya ka jingjiet ka jongpi karai ka jongpi nama karai kadon hakati ka jongpi karai kadon hakadonut hakabensin ka jongpi kata kadai kabang ngina galian jong ka voice of the people party ngile te parari kalika dong ka than jongpi kumbala ong iba cross menne kala sei ya kita ki stalwarts ki klor kari ki bala tension haka sahib neng juga sencar kadar jongi kibala tengsain haka percaya jong kale precho ka thok katar khasi jongi berkiwai pilasai ki start ki jahat pilasai ki pro jabil pilasai ki nong yalam di bakrau ka history kanumlan lano ruem ya ke jingkrang ko ne ga dong ya kata ngim lah benar ngilai i kata tenrei hati ki tindak sen ki bandadet ngi ka don ka Nadu bala bandro ya kene ke sencar kadar da kini ke bagi ong ki businessman lani kini ki nong khayi kilapen kelam mar khayi yu pai ba kilapen kelam mar khayi ya ka sencar kadar kilapen kelalong kum ka yeng khayi ya ka legislative assembly ya ka secretariat hantang yu iya ke jingjot yo ka sencar kadar yu iya ke jingjot yo ka sencar kadar di nomor kata-kata soci simpat ngin ya kelebihan Pasi simpan inwan ban revive ya kali karo pemberkat ka banginang ni kitong kithan sila
Mila jusay mensuba, in say yang baladaron gamban say. Baladaron gamban say kinong ilam kiba shisha, kiba don ya kamay berba, kinong ilam kiba don ya kajingkat kale, aga ribat ha kajak ben re ko jongi, kadai lengba tong ka voice of the people party. Kaka kadai ka bangamut pan wara ang prem do pi kadai ko por. Namar Tigan kineki nong yalam langi kita kinong nikmat ke bagi esai ha kene hidup jongi menta. Nanon dajer ka teng ke konstituensi. Kineki nong nikmat jongi menta. Kineki bria na like sa ko nanti sengkian na mangai lebih kadai nong hikai. Nga hikai nong ka subject political science kabadai ka politics. Nga hikai kene ka subject nga suatu pandangan na kiti konstituensi kumto. Nga jukli kibria maong nga pismo kumno yu MLA jongpi. Pismo kumno yu NDC jongpi. Tika kejing ka jubah ka bangayok ka gane. Lo kita bon ki jing jubah tamba ka wai ki jubah ka bakta ay ganan sil jong ka gane. Bakata kalong ba une UMLA jongi. Lani unong mi ikhmat jongi. Ju kham keren tapi tangba uday ubaba le. O kejing pa jong le tapi kamet ba 4 ayat bahan dan saat dulu polisi uman ki kamu ko lu sini da foi ka katan si po hajar to kasan hajar to da foi ki por election le pipan si hajar ay ba si ja de nga dumbut ke dum sa e kene ke jubab ju beriu tanga nga susna matan kata de re nga sukwa belora iwi kana lengkot kana mapilya soto ikana lengkot ibang akwa belora hange kalong sepang jong we beriu ubari ya we ulang lit uri ya we ulang lit teka jingri ne beriu ya ulang lit ka thong dong ne beriu haba uri ulang lit kalong ba uni ulang lit undai usumpa usumsong haba ong usumpa usumsong kamot bu unik sa unik pa unik krim ya kiwei pa kilang lit ba ndawan uni utrai lang lit udariam sangat ikitu sayo jeng mentoy kalong ka jingkerku yung utrai bari tenrei pausi ulang lit nalik bu sa klaw la penbiang yu ukau la penbiang yu ka la penbiang ka slasok trun buun bam la ai ka slasran teng teng buun kam hame kapa sosi kalong ba uni ulang lit kisur jupa ukau to ulalut uslasok trun ulalut ka te kalut hare utrai ko kum kene ka langit ka bhalan bam do no ayo nomor jupa uriu teka manganyo jingkerku do jingkerku penbang sulut sang ukau ba mo ne foi buku miuni telah dia berkeliang no tapi hagari kecungi kata longkong ta ngim semlasai ki sempa ki semsong ngim semlasai ki kenkan ki kenjai ki bandra ya ka surga keri berkecara benre nama kata kadawi ai kerteng ya ka parti jungi a voice of the people nama kata kadaw habagi ang voice of the people ka surga upai ba ngira ka surga upai ba assembly ngira ka surga upai ba sabar ka assembly ngira ka surga upai ba wat seduk parlimen barkani ka surga upai ba ka yai sawah klemput takadaw ang ubreu ka BPP ima une ubreu la ya buai politics en ngimsem buai politics kani ka kamram jungi ban pensawa ya kani ka sur ban pensotu ban pensai sa tigi pai ba pensotu yala ka jong ka kamram ka chopi kata kadai ka bangi yuan ban pensai ka parti nama kata kadaw da pila sotu ikini ke pi pai ba pi kam nang mapi kumlo man ay karay kanang ba nginyo ya kalau baik ka job bar ka pernah tegi kum ka parti ngidon ya kini ki ideals ke bangi yan kini ki ideals ke bangi yan ka sensyar ka bakut ka basuba ka jingele election klan pisa ngikran ya kata ka clean politics kibrio bara ka kiong kane ka clean politics jong uba arden ka clean politics jong ka BPP kadai kang ka jing posriu kadai kan kecing fos niu ramya kanama pan urlong lanu yung kalong tang kecing fos niu kanama pan urlong lanu Henry Parari ngomong baya to ipitang kat ni nagalian do ka voice of the people party ngidon ya ka dream ngidon ya ka jing fos niu bangi ngem bakisin kasni kane kecing fos niu ka bangi fos niu kum ka party kan sa urlong udan uwei nong yalam pai ba u bakrau ba hapori Amerika u kerteng u Martin Luther King Junior hakapor baki negro la ne kita ki doyong hapori Amerika ki ya lembaga ding syak banden ya lembaga ding syak de marau katon kata ka slavery hapori Amerika
Uni orang ba kat siya ulit uang I had a dream. Kat siya lang pa iba ka ulit uang I had a dream. Ngadon ka sing posneo. Hagawin ka singi kini kinong kubor. Kikili yung Martin Luther King yung Sir, what is your dream? Kaya kising posneo jong pi. Uni Martin Luther King uang I have a dream that the dark Negroes will have bright tomorrows. Ngadon ka jing posneo ba kineki para doyong jonga kinsadon ya kalaway ka ba pernay nagaleng jongi ka BDP ni don ka jo ka jing posneo ka ba ka negeri jongi ka para tablo da ka jing tum da ka jing bamsap da ka jing arsap da ka jing lepap kan yo I ya ka sri ka ba pernay menjur pa ba ya ka jing posneo ka ba gidan kamne ka jing tatum ya ka ri ka jongi ni don ka jing posneo ba hakaw ka sri kan yo I ya ka bright sunshine. Bang idon ya kata kajing posneo hatu pimedan bentalan bagani kajing posneo ka bang idon. Nadade bang idon ya ka dream kaya giba kraw ka partai. It begins with a dream. Tama kajing posneo ka bang ini posneo. Kamday ka tu ka bang iyo ka por bang dia. Kajing posneo ka bang idon kadai ka bang ala yang bang dia. Namar kata raw ya keleng kisnom kari kasi janja jongi baganya pertaya kene ka thong ka bang idon bahaga wa kasi rikat kajing telang dong pakri ka jongi nyelapan penerong ya kene kajing posneo ya kene ka dream ka jongi nyelamanya I panganang urlong na kuwi ka por sa kuwi pat bangi community bahaga le ka MP by election yen PI sisa sa ka partai lengba ka jingjok ka badan buram ka penayu MP ubang ngin say hakane ka kanti ka bamenta ba kerpang na ka benta ka arah haja arpo Baginura ia kelalung kapat mai haka sensar kadar jo kari ke jatuh jongi haka gala mekelia jongi kapor kata naya ngam kuak bekeran sibun ngakwa bani iba nembar hai don ni kemuan iba nembar ikon ne aba isik sibit yong ini bang jahye oi bang toh kemudian sibun iba idon hang ne ngapat I ngidai na kajo ka silong ngidai na telepon mo jorong tapi kami tu kamhai I semar ibi da dan benda sene kemui ni kinong song silong dengan nam keren sibun dan ribale nga keren iba ne kada ko long tang kan ne yo primiatif ini iba ide ilong hikai jin kan yo tibet takar tengru namba hikai ni namba lang lu buri su ka kupung ka kerteng ka kutakan habang le isuang mensuang nga bo bikin kan na tamana hikai jin kan mai pelit pelang ngong na do bo bikin ngen kan mangala apa di ban kiwe-kiwe ni tipi masuk ni Tidak margolay idon kasap ka bakarpang hikay ya kajingkay. Datang ko may kajing ka mga siya mahamay kalya datang kali. Ba empat don stit empat don jelah hakarin dia ban kambik jingkay balik kami kalya. Imat din na kani kadaw baka sarkar may kalya ya kajingkay kala pelong optional. Kam pelong mandatory kam pelong compulsory su detik mata kala pelong compulsory dia na. Kala pelong compulsory dia na. Sipor markna ya bikin kain ya phil din kain ya dushman kade karo kompiel ang sarkar kay nyoi de ya phil kay kain me edek satu kena bon bala ya kiar be kade kay kain la ya sin ya katu ka peso free ne kay de katu ya wara maki dulu kata daw yu kapan ka pangamo bora ni tang kani baka don ka problem bak kay kain ya me kaliya baka ta galong babaro gaway ka perkay ngijutit bauhe u artusa yo lay punriyo tang me kaliya tapi i gamba barang ko percaya ni dia buhe ulai sundri yo arfu saw tang ne kali yang ingo buhe arfu saw ulai sundri kata kamu ni giting baklang bakra tilo ni fa man penbaik ya ka kom kata ngin sang nang ne po maulong ngin penteli ya ka bot jongi ha ka voice of the people party menjur pa ba parai ba uhe arfu saw ulai sundri kada ko long bang ya penpat ya penparia himangi kadon kata ka fractured mandate Ipin paria ya kabut ke jongi. Apa ulit sekoy ka parti ka kemi sekoy ka parti ki kun sekoy ka parti ya sam ya kabut kum basam reson. Katu gede ka wrong practice. Kamdai benle kumtu. Ngin hikai pi de ka basai. Pentali be tang hakawe ka sembol hakawe ka parti. Kitu kilu kam khenjing di barim. Kitu ki taktik si barim. Ngin ya ilo swasa dia. Mentang ngin ya pentali be tang hakawe ka parti. Nang begini yo mentau ya ka sorkar ka baklan. Bahkan ai sisa ya kajing sisa ka barat ba hagene ki kinyak si ki beladet ya lomba ka wega lomba ka wega dong hempok sor silong ngai i ka wega yin hakata ka yin si ma di pop mentah hakata ka yin si lama ubreu lama Argentina ro si
lama Portugal rosi, lama Brazil rosi, lama England rosi, kau kecek lama rosi isi lu tak kaya. Nggak ong tip bulu nya kerjaan kan om nih. Dang lah waktu tip kalau bahas kata kaya kita bun mut si para. Uwe ke Portugal, uwe ke Argentina, uwe ke Brazil. Te hang iru kalau kom kabut jongi ke kablong kata karom. Ngin si lama bun teligi yang kita jongi. Ngin penput, ngin perwai no era to, ngin ada kan kawai ke tersan ke prabak, ke berhenti, ya ke Voice of the People Party, kenang bagi orang ya ke sensar ke baklai, how ar hajar aku pra. Kata ke ke mengakuan kan IFP, aku bor nak kalian ke parti, nak kadu ke mengakuan bangkeran ni kalong kani. Bagani kadang katanya ke jimpai jonga, lingba jini ke kindak senam, ka electoral politik sange ngai kumbak resonate kaya day bat ke regional party. Ngai ka kamjok bahag regional party yang ni. Lakit kaya ke boot share juga regional party bagi lagi national party. Tehri ke bagai yang ni kalau bagani kadang katanya jumpi kadon ye ke regional mindset. Kadon ye ke rokom perkat party trairi. Dari pikirannya ke party trairi ke pernah ke dalam misalnya ni mentah. Kadon setang gawai. Bakatang kedai. A Voice of the People Party. Ka parti trairi, kabayang sisa na kabenta ka jimbaha jong trairi ke trai molok. Kabayang sisa na kabenta ka jimentoy ke kikun samla jong kari ke jongi. Dai ke ka parti. Gumay ke parti ki khot ina di parti rulum. Lane ki seng rulum. Hagajin pa jong adon na preng juti iba mi kop su eki ban khot eki ki seng rulum. Don na preng juti ki bala ikop ban khot da ki seng dilum. Lai kum ki seng dilum. Kumboong iba cross menghina. Kenapa kata apa iba? Jik kita ni ke parti ke jongi, kabayang na kabansa ka interest ng indigenous people ke jongi. Kato kani ke slong jopi kani ke badan hati kapo. Don we prolog dengan nomor ganang mahaban keran kasi. Uang baka maulong kani ke slong ka bakhauput. Mudong ke slong kauput na. Mudong ke slong kaput. Hakajaka ban ong kaput uang kauput. Uang kambay ke slong kauput. Kani ka kaput. Ngiri bentuk bau kauput udai breu ubajudi yala kajong kari kajingdi yala kajong kari kasang da kajingdi yala kajong kabut kabang snow tengah hangne kalong ba hapo maulong hagane kadong kathan pila soto e kador ka kabut kajong pi ba nang ne sakmat pinang pentri kam hai kata banginang yo ban ai ya kajing job kabadan borom kadon ka international trade hangne kadon kane kajingya khai hangne hapo dong sela kajong pi kaba ngamtip ka deka jing khayi ka pada hok ne ka jing khayi ka babi anya ka tang ngamdatip hande ka jing osro ka jing i ki kubor di media ka don ka jing khayi ba kau ini ka jing khayi ka masih ya bagi ni kidong border ka dei ka jing ya dia masih te ndang la kali par ong na ka ka Bangladesh nang hian Bangladesh pa di ayu sini sangi utau perlu dengan ong ladambare de brio ka sini sakit mangi ya dia nasi na sakit de brio ban penhe ka putang jongi ban penhe ka putang jongi IFX IA ban penjak election nak bantah jongi dan mau pidan ka kaput ko ki parari long ki bahusiar long ki berpengor kada ka ni ka dong ka than ki kasingan mangi ki basutan asar selong ki singan kam don jingmut ni busong asar selong banya so sarang kada ka kaput jongi kam sem prong long lo ngar lemah ni ki jintin ki pendiat ko lai sibun ko lai si jago